Ngibingelele kuwe mlaleli. Ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje wena-ke lapho-ke ucindezele isibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba engikulethele lona namhlanje sithi-ke bayacelwa-ke laphana-ke ogogo bodumo-ke laphana-ke abaduma kakhulu-ke ngenkathi-ke kuputshukwa i-voice note-ke laphana-ke ethi-ke labo gogo-ke banikwa-ke ama-food parcel, banikwa i-ANC-na-ke banikwa nokudla, kodwa-ke bathi mefika kuvotwa khona bavotela-ke i-MK-ke laphana-ke. Sekukhona-ke lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke lana becelwa-ke lo gogo-ke, becelwa umlisa thizeni-ke ethi nje ufuna nje ukudla ilantshi-ke nabo isidlo sasemini-ke, kodwa ngifuna ukuthi mina kwezwa ngaphandle into enzenza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele nansi icebo laphana ukuthi usizwele le video nangena ama-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke abacindezela nebhasi nje subscribe nje kubiza imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Umuntu akabingelele nina bakabhejane phuma esiqwini kade base bekuvalela. Nganza kwethu ngiyacela oyobona le video le ayidlulise. Nginesifiso sokuyodla isidlo sasemini nogogo base 93. Phecelezi lokho abathi lunch. Bonke abayophumelela. Ogogo base 93 ngifisa ukuyodla nabo ilunch. Ngibakhiphe. Ngibonge nje ukuthi bawogogo bethu inzala abantu bakithi singayini ngaphandle kogogo bethu. Ukubonga nje ukuthi bogogo siyathokoza. Ngiyacela ingane zakwethu manibona le video le nidlulise izifike kogogo base 93. Angidlali ngiqinisile kungenzeka mhlawumbe ngathi ngiyadlala uma ngifaka le video, cha angidlali. Ningixhumanise mhlawumbe noma ngithola ku inbox athi cha mina ngingakwazi ukumobilize ogogo, noma ngingakwazi ukuxhumanisa nogogo, noma ngingakwazi ukuxhumanisa no convener walapho sikwazi ukuthi siyodla isidlo nogogo bethu labana uNkulunkulu wamshembe. Ngiyabonga ngani zakwethu, ngiyathokoza.